nongeye gusura inshuti mukunzi wa Bwakeye TV News wamaze gukora subscribe ariko nshishikariza nawe twumvise bwa mbere gukora subscribe kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye. Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Gakenke umumotari yafashwe ahetse umufuka w'urumogi. Ubuvugizi bwa polisi y'u Rwanda bukaba bwatangaje ko yafatiwe mu karere ka Gakenke umugabo w'imyaka 41 y'amavuko atwaye kuri moto 210 by'urumogi na litiro 2 za kanyanga. Umugabo wafatiwe mu mudugudu wa Remera Akagari ka Gasiza mu murenge wa Bushoki ku cyumweru tariki 30 Mata arimo yerekeza mu mujyi wa Kigali. Superintendent of Police Alex Ndayisenga ushinzwe guhuza ibikorwa by'abapolisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru yavuze ko yafashwe abapolisi bari mu kazi ko kurwanya ubucuruzi bw'amagendo ndetse n'ibiyobyabwenge. Yagize ati yafashwe ahagana saa 3 z'ijoro abapolisi bari mu kazi gasanzwe ko gucunga umutekano mu kagari ka Gasiza agahagarika moto ifite nimero LB 902C yaratwaye. Barebye basanga afite umufuka urimo ibiyobyabwenge by'urumogi rupima 210 na litiro za kanyanga zari mu isashe. Niko guhita afatwa, ndetse nyuma yo gufatwa yavuze ko ibiyobyabwenge yari abikuye mu murenge wa Gashenyi akaba yaragiye kubicururiza mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge ari naho atuye. CIP Ndayisenga akaba yakomeje rero aburira binangiye bagakomeza kwishora mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge ko polisi itazahwema gukomeza imikwabo yo kubafata. Ibi ndabikesha ikinyamakuru igihe.com. Iyi ni Bwakeye TV News. Ushimira amaze gukora subscribe ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo nyamuneka ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye. Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Mwibutsa ko rero uyu munyabyaha aramutse ahamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atageze kuri miliyoni 10. Ibi byose akaba ari ingaruka zo gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se kwishora mu bikorwa polisi y'u Rwanda imaze iminsi ihagurikiye haba ubujura ndetse n'ibiyobyabwenge mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu hose. Iyi yari Bwakeye TV News. Ciao.